Kai hiti uraki koe ni whanau whiwhine iki au pito mita te au hiti. Tuku mai. Ta'o he tamino ki mata tatau me pe tamino Hiti whika uraki 100 meters sprint Mitchell girls. Uso sini mea pouka ko takuilau ko kama fiafu me takuilau itu a moha hake ko hafoka awa ba tamini ke tepi takuilau tahake kuchalote Te watu hiti whikaua. O iai a tampaita satini tonga side school o seini piliu na maari te risia tautai takuilau ave ale apai ya hona lavenda sime tonga hai o falatu hihifo pe mo Teresa aho tupou hai ko risi fo ki ku ui kakato atu ko ni ko taimi ko ha wa le ia ko fa ngo pe ai ha o taimi le tuku mai au hau ngau ke mata tau mai vamos kita asma dia hona side school tu ko satini dia hona lo to ko dia pai satini tu side school na wa mata mi ke to mi tang puwa ke te side school dia hona hahake Heat number 300 meters sprint Mitchell girls. Nigeria Latu ewa Sinai matai Tonga mamaloa lau lotoa pau tupau toa tano tan tailu ona mau tuku mai nau tore taimini hau side school nau tuku tatau mai pe taimini asi haku calo te mana hafoka ku calo te taitu ai to ewa Latu hafoka ku calo te wa mai taimini te tau fu ewa ku calo te wa ewa tailu to pa po lima tau teu atu hit number 4 Koe mana tu hafoka Lane 2, Government Middle School Hahake. Lane 3, Tailulu. Lane 4, Lamenga Malie. Lane 5, Tupotoa. Lane 6, Monga Olive. Lane 7, Ewa. And Lane 8, Liahona High School. Hiti Whakaosi, Mita Te Au, Mitchell Girls. Nau Ewa, Pea Mosela Pouono Liahona. Ela Wataha Tolval Fitu. Tuku mai ha o dai mini mita te au ono leva te arere dai mini ewa mere nau ewa ko si mo ata ma ewa dia hona bena ko sela powono o ngo lere dai mini ewa mere nau ha ma ke mita fu wa o te pi ewa dia hona lava nga mari ai ko ulaki hiten e junior girls ko anita hufanga na me tonga hai Korea tu ke whakauri ela wataha tolu walfitu lava atu moa o unuaki iange mea lere me feitu o tauai he taimini whakawhainga maalie ngai mea lere o kuna ufie maata ainuu alu nau tolu he taimini lawenga maalie Hiti Whikauraki Junior Girls o ia nau teuteu atu kia he taimini tuku mai Pana pupine iki yani na mata tatau me baba pika asma ko ya apo ni mo apo ko tonga hai apo ko sofa ya muri tonga hai ko ani ta hufanga muri mo hufanga tonga hai waki apo tolu atu ke hit Whikaua Junior Girls itu ewa Leni Balu Mamaloa Side School te fine o kuyai wahine funga waka tonga hai ko Tota wola mafi kun salote Ameria tu ifua la ngamarie Emeri koka tu poutoa melaya longan dia hona wigelotu matealona ewa pe morite ala tu mamaloa makai geni saosi okulere pe wigelotu me takai lalahi wa ke mita te au ke lere pe ai ewa me do nga fatonga ingai tu uniko ya ko ya tawanga maheni ko ke hebe ka takai lalahi ke hebe ka lere mave Ako ni ko fatonga italo fatonga me tafe ni mangeau fa ngeau uangeau te au enu ke lere pe bana ya ni mano mahalo te kau pe to atu tuku mai nau ka uko ni mata tatau mo pe ko ilonga ki asima bu lotu kai lotu abito ko funga baka be hai ya mo ewa ni lotu na wa tu pe dai mini laka te tonga hai ewa ya mo hai mama loa Whanau whiwhine iki ai pe Pei a Luciane Kaufusi eua mere tapatou tai hihifo Resi eri tai tupou hai Loise pangai tai lulu Luciane manumua Takuilau pea mo sia mo ui Tonga kuin salote Tau teu atu eni Junior hit Whanau whika whiwhine tolu Hiti tolu
junior girls. Ini ko to ngai buka. Tukumai tai mini kaulele no ko mata tau mo pe asmai ilo toia ko tupo hai lesieri tai me tupo hai mama male sen tai tupo hai baba buka kau fusi me ewa hereni ko etua kau fusi hereni tua tai hereni to na ko te tai mini kau fusi te mo tai ta sio Ewa tupo hai ewa laki va mama o si pe hit frau se de fana iki junior girls 100 meters sprint talila lokotui ako loto besiliana tupo hikila tonga hai Susana Makalahi Mamaloa Kathleen Maumalanga Hahake Maria Powono Takuilau Pemolatu Halasili Tailulu Tukumai mata tau mata tamina urele ilong apu te asiko ya tonga hai tupo hikila me tonga hai mama hai mai gimo na mini mama hai mai gimo hikila me tonga hai awa mai gimo tang fu awa te tepi tonga hai Hahake Tailulu Hiti Fikaraki intermediate girls. Haru mata umu magi mo ata dini ko tong hai os kita peke nya me tong hai os mama hai au kita mai gimo mai pe ko to kita fuwa magi tepi tong hai Tailulu ya hona Lenio Novalu ya hona Emery Brown Hit Fikawa sokoto kita hine ne tahanya intermediate girls ata vakai foka dia fina rere kamisi ko tahine na to ko wape ko mere sita fa me tubo hai ere no nof kunsalote luvenia mahe tong hai pre unha mafta guilau Losana Farevai ewa Lauren ka fusi dia hona lova mari mai foi lere ya ko ni teu mai hak kata hak timing mai ko ni ka ma Long aku tu berat semua hai dulu dia mahal kamu ele no lucky kuncalote tong hai ewa hiti tolu Florence Hakalo kuncalote anak kau fusi lang ngamari ngahiti milele fuka 4x400 meters lele fuka takai taha final kemo marshalling leva hetai mini Soko stani lele mita te au fakakato le vai Florence Hakalo ko last event ya oi ahoni mau ke tuanga mau tepi mau memestaka Tukumai ha uhe termini na ule ko mata tahu ke baba ke lo ya Hakalo le ni le lo tos mama mai ki ko tadi yo mata bagi ko tau ko me ewa agos mama ha aku bagi kala to uwa ewa to la mari Eighty Rocky Open Iteua Kenal Tukumai tai mini okay mata tahu mai pe baba buta asmai tu ai tengah hari hola tau kapa tu tengah hari os baba au buta mai di mua to mai waya waktu tengah hari takuilau ewa Leni fika tolu ewa. Fika fa kuinsalote. Leni fika nima liahona ono takuilau fitu tupo high school balu ewa. Bere lupano kuinsalote netina akau liahona bere akolo takuilau laisane taka. Hai bere maire ewa. Teu. Yep, hao. Kita tahu. Ini fakaosi lele mita takuilau. Mere akolo takuilau. Kosimu ama mere akolo takuilau. Mua au kita ya turi ma kau bakal mito kahai. Dari kau mu be hate turi. Luas kata takuilau to kahai kuncalote. Hoga ewa dia hona. Hoga ewa dia hona tubo hai. Kamu tahu apa lele. Mere akolo betul takuilau ni lau ye lele no hange ko akolo ko bemo share ka baka ye lele no na tu ko ka lele lo Tifaho ka jen ke kau pure spot yo na api ako kone osi be ngahi event ko to ape
Te ke lava pe o ma'u pe me he loki ko ne paperwork. Ai results pe ko e ola o ngahi fe auhi. Tau te te wateni ke hiti fika uluaki lele mita te au ai senior girls. Leini fika ua aku leini tolu ko high school, leini fa liahona, leini lima tau fa hau pilolevu, leini ono Queen Salote, leini fitu Tailulu. Queen Movasa se lupe Tailulu. Pama panau nau hau he taimini. Queen Salote ni wago ni asimai Amerika fa, tali kaporia hona na. O vai tua liahona Amerika fa Queen Salote na tau ni mata ni ama ke kita ho pulu laku ka Queen Salote ua liahona. Tolu mai tau fa hau pilore. Fa Tailulu ni ma apo. Te watu ki he hiti fika ua. Famanato Taipe ke ka sports masters. Koyola o ngahi fe auhi I he event tataha. Ko ne osipe event te lava ma'ua te ola. Pea me I he loki ko ni opfai ai ngā ue whakapepa. Pana fine sinia. Aka e hui ku ki I lere tō mui e beka koe programa taha I he wha koe ku ate e kore heni. Oia, tuku mai kai ni hiti si mo ma tonga hai si titi maake tonga hai mame puto mo Tailulu pai fa pe bei Tailulu kuri mai no tua na gosi mavahe a puto pe si titi maake tonga hai Tailulu ewa kage hiti ono tolu Oriana Antoni ia hona Maria Ahau Kunsalote Karisita Ofa tau fa hau pilolevu makeresi Loni ewa Anna Poloviri tonga hai Luciane a Kolo Takulau to iki mari mo foi lere mai ko ni tukumai hiti Farosi senior girls o silonga mai to hai Anna Poloviri to hai piloto Kunsalote Maria Ahau papa hai to Maria Ahau to Kunsalote da o mata kita ko pulu Kunsalote dia hona to hai tava hapilorevu e ua pea ko lava ia ai ngahi Feau Maria Ahau ai whanau fefine I he lele mita e te au.